بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان میهجا. ایروج برنامه کنوم انشالله به هفدورا بن. خواهم سودام بخیر هاتن. خداش راضی باش انشالله. الحمدلله. تماشاوان میهجا ایرو برنامه مرسر دیسا حیاتا صالح علیه السلام. معلوم مگو پشتی قوم هود علیه السلام هلاک بو. خدای تعالی قوم کی دی آنی بوشونا آنا که قوم سمود به جار سر و عرض حاکم بو. لبله چخا گو وقت زمان تیوه در باس بو وکا قوم حضرت هود قوم حضرت صالح جی ریا حقی دور کتبو دناوان ده جی ظلم پودپرستی اسیان و هر خرابی نوا ده زیده بو پیش و چوبو. ایجا معلومه خدای تعالی حتی شانسه کی نده عبده خود تجاری قومک ملتک هلاک نکریه. ایجاش بروی که مگو خدای تعالی حضرت صالح جوان را پیغمبر دشینه و که گود اسراء سورسی آیتا 15 دجی خدای تعالی دبیجه دبی خدای تعالی دبی حتی پیغمبر کی نشینه دبی عذاب بسر کسی کی دناشینه. دیسا مثلا خدای تعالی آراف سورسی دا آیتا هفته سیادت بیجه دبی مج ملت سمود رجی برایوان صالح شاند. معلوم قام سوده وقتا گم حیاتا پیغمبرات تواجد نرن کیجا قومکی گو زیده بناف اسیان و کفره ده غرق بوبا خدای تعالی انسان کی جناب وان جوان را درد خد همش برگو احلاقی وازانه عرف و عادتی وازانه زانب زمانی وان بوان را خبر بدم. یعنی گو ام تعبیر بکن. ایجا حضرت صالح جی خدای تعالیش قوم سمود را دشینه ایجا برنامه می گو در باس بویده مگو دعوا خو حضرت صالح وقتا جوارت بیجه تبکیه قومی وی چاوایا بری گو پیغمبرتی جی جیره وره قومی چی چاوی لید نرد پشتی گو دعوا اسلامی دعوا حقیه جواره بر قومی چا لید نرد. بخیر خو کرم بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیویه. خواه طالبه امیش قرآن بپرسن که قرآن جمره چه شکلی بحث که رب عالمی چه شکلی تبلیغ جی قومی صالح علیه السلام را کریه چوا کتگو حقیقتا رب عالمی حتی ریا خیره شانی عبده خونه ده حتی والبر خیره به نزی وینه حتی گو ریا حقیقت جوان را نبیجه وان عذاب ناکه چونکه خدا الخیر عبده خویه یعنی خدای تعالی عبدان نشاندیه که سر روی دنیای گو عذاب بدوانا فقط عبد و طعم ناکن قلق جارا دو نفسا خو و دو شیطان تکبن شیطان واد خاپینه و بنفسا وان تخاپینه و بدنیای تخاپینه و انسان جریا حقیقت دور دبه اشتر رب عالمی نابد آیت قرآن ده بحث قوم صالح علیه السلام دکه ده آیتا حد سوره سیده ده بیجه بسم الله الرحمن الرحیم دبی سمود قوم سمود را برای و صالح شاند گو جوان را ببیجه جوان را گوت صالح علیه السلام ای قومی من خدا را عبدیتیه بکن کیش خدا پیشتر اله تنیه وی وش خلی خلقان دیه او حیاتا و بردوم دکه جبونا وی مغفرتش خدا بخوازن و توبه بکن چونکه خدا نیزی عبده خویه و دعای وان قبول دکه بنیرن اگر گاوی گو املوین آیت تنی بنیرن امی حیاتا هبونا انسان تمامی تیده فهم بکن و خدای تعالی وی فهمی جبونی فهم بکن دیش قوم صالح علیه السلام ردشینه یعنی آیت کی ده خدای تعالی حقیقت همی که البرچاوی انسان دیتینه هم البرچاوی مدیتینه هم جی البرچاوی صالح علیه السلام قوم صالح علیه السلام دیتینه دبی جه بنیرن دبی من صالح نابا ودا در خست مجوار شانتش جبونی چی؟ جبونا الچیتیا رب عالم صالح علیه السلام خدای تعالی شاندیه او وظیفه گو رب عالم العبدا کریه او وظیفه گو الانسان اجی کریه دیسا صالح دبی صالح علیه السلام بواده ده فهم کرن دبی موجبونی عبدیتی خلقان دیه و رب و ازم موش تنی هانیه هبونی و موش خلی خلقان دیه بنیره دبی اگو هیجی يعني فيكا سبب هبونا وديسا ازم يعني حياتها وازبر دومتكم ونبقوا تاخو هنا يعني فيكا انسان قوتا خو بعقلي خو زانبونا خود نيريا فكا قومي صالح عليه السلام هبونا خدرين قوتا خدرين زانبونا خدرين دقوش خو امن وام بخونه اما خداي تعالى دبينا دبي حياتها وازبر دومتكم
يعني أزوي رحيد جاني ودا أزوي قوة بدنا ودا ديلم أزوان نيمتا الودكم وبشتي فان حمو تشتاهاني und ريا خرابية دا چونيا وگناه كرنيا ونجداوا خدا ونجريا خدا دور بونيا خدای تعالى دبيجي كي مغفرتش ببخوازن هاني پیغمبر و هات حقيقت جوارا گو بحقيقت حسيان وزمان توبه بكن بري خو بدنا خدا قاوي قون مغفرتي بخوازن وقاوي قون توبه بكن خدا نيزي ويا وخدا دعائي وقبول دكه بدوي صالح عليه الصلاة والسلام خدای تعالى قومي هشيار دكه اما بآيتي امتا محمد جيب فام دكه بنيره دبي قومي بري وهاتن بذي شكلي ما حقيقة جوان رقو وان حقيقتا قوا فام كر ياود فام نكر بجي ونشخر فام بكن بنيره عقوبتاوا مثلا ايقو بيقاد في حالي ده ام قلك انساني مجي بيقاد في حالي ده ناخدت على نفسها ما محافظة بك ربي جريا حقيقة صراط مستقيم ربي عالمي مدونك تماشواني ما يقول سر اكرانا رهبرتي بينجي ربي عالمي وانجي حقيقة ايمان اسلامي فام بك وبي اكراني وبي بروغرامي جيبك سبب هدايتي ان شاء الله جوان را وجمة تمام را اما دبي ده حقيقة پر خوشك خوشاني ده خالق خدايه مالك جي خدايه ورزاق جي خدايه ام عبد خدانه وام مجبور خدای خونه خو مسعود هان سری آیت جی پیشانی خدای تعالی بحثا خلقا انسان دکه کان بیجش آخه چه بونه دور دجهانش بگو انسان عجزیتا خزانه به کی گوش چه بویه و جل سری البر چرات کا يعني انسان برا زانبه يعني انسان زانبه گو بچیه هبونا يعني قوتاوي چیه چبوناوي بچیه او حتی کدره قوتاوي خدای تعالی به پیغمبره وی به انسان ده فهم کرن يعني قومي صالح عليه الصلاه والسلام حق اجري در كتبو حق ضلالت ده هند ابو خدای تعالی دبي کی بنيره حقيقته و اوه ورنا سر هشي خو فهم بكن خو ناز بكن بسكنن وبفكرن بنيره انسان زمانی ما دجی وسای خواه طالبه قاوی کو انسان زیده هم داد بد نوا غفلت و دلاله ده هیچ نافکره ها هم هوره عقل تسکنه سادجه لذتا نفسي هي سادجه لذتا كيفا نفسي هي وذات شيطان جي انسان بوي لذت تخابينه وی هوا و هوس تخابینه وی هوس حاضر تخابینه اشته خدای تعالی جی انسان القارشی و هشیار دکه اما قالك انسان هشيار نابن قوم صالح عليه السلام جي هشيار نابه چه دبيجي صالح عليه السلام ره دبيجين كي دبي انجاخ آيات شوارا سورة ده خدای تعالى دبيجي انجاخ دبي قوم ثمود پیغمبر خب دروتی انکار کرد هاشا دوری باسا پیغمبر کتیه يعني جيرا قوت دروا دكي دبي براي وصالح جوان را گوتبو اون خو محافظه بکن القارشي خدا نسکنن از الچیه کی امینم يعني اشتراف خدا و از حاتم شاندنی از الچیه کی امینم دبي القارشي خدا در نکون اطاعتش خدا را بکن از نب پرکی ان مقامکی ان تشتکی جوت خوازم از اجرتکی تشتکی جو ناخوازم سادجه از ورد بیجم کی رب عالم خدایه اما سودش خما گویا بریاگو صالح علیه السلام پیغمبرتی جیرا ورا دنوا قومي خو ده هم به اصل و نسب خو معلومه اف قومي ولوگو خو مزن جد بینن زیدل سر تشتی و هات سکن مثلا جالی گیا خو ده جالی باب خو ده جی حضرت صالح تماما پیشتر بو هم باخلاق خو بجمرد بونا خو بقنجیا خو بجی و بزانه بونا خو بعقل خو بجی دیساش تبا پیشتر بو يعني بشتي جوجة دعوة جرتي أب إنسان القارشينا كي تشاد كن. زاتن آيات بيجي دبيجي بنيرة آيات حود سورسي يا شيستو ددوا دجي دبيجي كي دبي جيرا جوتن يعني قومي وجيرا جوجو أي صالح تبري دناوا مدى إنسان كي يصابو هيفيا كمشتهبو. هيفيا مشتهبو هيفيا واتشهبو دبي يعني وي بكرنا مزني سرسريخوه. إيش خورا بكرنا فكا ليدر كي وش خورا بكنا فكا مظنة كي وداني ناصر سريخوه مك أو لايقي مقام جد ديتن هو قايكي زانبو هو قايكي بعقل بو هو قايكي أحلاق ولا رخجي قنج بويا
ويديتن جبروي ناجيرة دقوتن آيات بجيرة قوتن يا صالح بري يعني بري بحالته تدنام مدى يكي وصابوكو هيفيه كامشتهبو أما إيرو تي أو تي قبابي مديتي قبابي متاق مشي وانا دبن أو بوتي مهنة تمجوان بوتا منع دكي تتكبي نابا واو ما واو بوتي ما دبي أو تشتي قلت ما غازيتكي الفيدري بحصة ربي عالميتكن يعني أو خداي قلت ما غازيتكي دبي أم دقارشي وي خداي نافش بهيدنه بني حقيقتي زاننجي چه زانن مثلا زانن صالح عليه السلام إنسانك راسته زانن إنسانك قنجة زانن قوتني ويجي حقيقة أما شبهة أو ظن الشيطان هي أو ظن الشيطان قو تخ نفسها إنسانة قو إنسان دوي ظن دوي كيفيت كوه ها إشتا قومي صالح دوي درده هنداتك وقام سودا حضرت صالح عليه السلام دبي بتجارته بمشغول هو حتى دبي الجوري باي ديجي ناف قومي خود باوینا که پچکی جوانا دها اما بیج دروماینا که فقیر تربو اواد گو مثلا چند سال دیته و هر اوه صالح بگه مقامکی وها اوه باوینا که اجما تماما زنگین تر به اجما بهتر بپیش بکوه ایجا وقتا گو او پیغمبرتش حضرت صالح علیه السلام رته به جارد به هنک جوانا که دچنا بابا وید بولو خو دیگریین اشته متگو يعني تفيدك يشكره خو ببينه او بمنفعتك وي بدات بيجي ايرو رابيه بتشتكي دي بحثك دبي امزح ببرتجي كيفن يعني بينبي هكتين جبا بي جبوني جو بخابينن خوش دلي خوش جبوناوي تيشين يعني پیغمبر حقیقت جوان را دویجه هما وانجی غفلت ترجیح کریه یا وانجی ریا خرابیش خورا حبان دیه دوی ریا خرابیه ده چی جوارا لازم به وی ایشی بجید کنو دکن اما پیغمبر خدای تعالی او پیغمبر گوجوارا شاندیه او جیزان او پیغمبر حقیقت حیاتا بری و جوان را ارنکه و او پیغمبر زاننه اما او انسان جبونی نفسا خواه جبونی کیفا خواه و جبونی پی خاپا شیطان تکبن و دو دفج داوا خدا برددن و حقیقت داوا خدا نازناک بلش خواه مسوده ایرو دوی عصرامه ده جوختا گوم دنارن انسانی گو دعوه اسلام دعوه حقیقت دابنه ملی خواه گلک جاره مثلا عینو اصل دم حیاتا پیغمبره وقتام دنارن ويا دعوة شي هر عصري وقتا قو ام دنارن زحفي دش بنا هفدو بي عصرامه دج مثلا قالك انساني قو خدانا دعوة اسلامي جبوني بي دعوة بي عصري دج كي هيفيه آيلا خوا مثلا هيفيه خوديه خوا بوش بردانش آلي دنياي و قالك انسان مثلا مقامي مظل بهشياوانا هم خواندنا وانا كي يعني آيلا انا كي بجعبكي مظل وادنا رب هيفيه كمظل هيفياوايا اما تد بينا وقتا گو انسان خب دعوه حق دگره دسته خود تبي وي مقامي وي موكيا گوي وري د عالي کی خوشبوني دعوه اسلامي فداتك او جي گرچك يعني وقتا متفكرن گرچك انسان گو دعوه حقيقيه دكن عيني او جو كپيغمبر او فداكاريه يعني سنة الله تجاري ده جنابه بنيرا خدای تعالى هر جاري او پیغمبر گوجوان رشانديه بري حياتا گو پیغمبرتي جواره وره تدي خدای تعالى وان حبان ديه خدا انسان خلقان دیه ها برگو خدا انسان خلقان دیه چه حقیقت به خدا کاره بجی بینه و بجیهانیه همو پیغمبر اخلاقی وان زانبون وان عقلی وان جی قومی وان چه ترویه همی گاوه گو بری گو ورن وان انسان واجوان باور کریه که پیغمبر ملقابی و امین بویه ذاتن اما پشتی گو او پیغمبر هاتیه حقیقت جوان انسانا را گوتیه وان انسانا پیشی خواستنه گو خوشکایی وان بخاپینن یا واجرین درینن işte پیشی وصفه وان دانه پیشی وان مزن کرنه işte اون انسان نهابون فکا مثلا قومی صالح علیه السلام işte هیویان بشته بود زانه بوی پیشی به وی شکلی دیگه جنوان انسانا گاوه گو نکارن و بخاپینن و نقلی وان انسانا بچوک دکن كني خبوانات كن او قيمتك وخداي تعالى الوان كريه تخازن وان قيمته نوا انسان هذا بچوك بهيلن قاوه بوي شكل جي ديسان كارن انسان بخابينن يعني پیغمبر جي جردينن بجار وين نقلي وان تهديد تكن وقصتك وشتناوانات كن بجات تبليغ جي دعوة اسلامي جي
چاگو ویگا تگو هانی یه دمه و یه هر دمه جی گاوی گو خب دعوا خدا بگرن اوریا گو پیغمبر تی چونه لازمه دویریه ده هرن ادویریه ده دنیا تنیه دنیا لازمه sadece aracak beş insanare yani ve sebebek be teli bixebite ama txod berde nade gavê ku te gaya xwe gavê ku te hedefa xwe kire dünya vêga hêdî heqîqeta evdîtiyê heqîqeta axiretê ji dilê insana hêdî derdikeve insan ji axiretê ji bîr dike ama dawetçiyê dawa xwe da yahut qencê xwe da yahut ewliya û enbiyayê xwe da gavê heqîqeta îmanê û heqîqeta evdîtiya dawa xwe da fam dikin bêcarê bi wî çavî temamê heyatê temaşa dikin sıkıntıyê ku bi alê dinyayê ve têne digihêjine wana ji wan re sivik tê çünkü gaya wan ne dünya ye xweda wê îmanê bike nesîbê me jî înşallah vêga em karşî kêmasiyê dinyayê quvveta me tune ye gavê tiştek ji heyata me kêm dibe vêga temeşevanê me jî zanin ew jî di heyata xwe de difikirin û bira bifikirin gavê tiştek ji alê dinyayê ji me kêm dikeve em pir serê xebat dikin em heta nexweş dikevin yani gelek insan ji kêmasiyê dinyayê gavê ku heyata wa de kêm dibe heqîqeten hem bedena wa hem aqlê wa hem qelbê wa hem ruhê wan nexweş dikeve ama eger ku ew insan yani eger ku em insanê vî zemanî ku em heqîqeta evdîtiyê ku me bi heqî fam bikira kêmasiyê vê dinyayê hemû aslında teqdîra Rebbê alemê ye û ji bona sebeba hikmetekî û evdîtiyê ye eger ku em vê sebrî bikşînin wê xweda bide me ama işte ji ber ku heqîqeta îmanê û zanebûna ilmê îslamê zanî ku di heyata me de tune ye vêga meşgûliyeta me ne bi dînê xweda re ye ya ji ber ku meşgûliyeta me ne bi dînê xweda ye di heyata me de ilim tune ye û însan bi ilim zane ye însan bi ilim quvwete îman bi ilmê quvvet dikistîne gavê ku ilim tune be îman jî zeîf e aynî bedena însan çiwa bi xwarinê bi quvwet li ser xwe ye xwarina ruhê însan jî quvveta îmana însan jî ilm e vece ev însan gavê ku bi ilim ne meşgûlin musîbetê dinyayê û rihêntina dinyayê û xwestina dinyayê wê li gorî çi binêrin û bixwazin wê li gorî zeman û li gorî mekan û li gorî însanê vî zemanî wê bixwazin wê ne li gorî gotina îslamê yahut gorî gotina xweda wê bixwazin li gorî gotina însan li gorî rihêntina însan li gorî rihêntina nefsê li gorî rihêntina zeman ama çi be navê wî yani xênî rihêntina xwestina got xweda ji me dixwaze binêre xênî rihêntina got xwestina xweda ji me dixwaze xênî wê rihêntinê em bi kîjan çavî li dinyayê binêrin em ê yanlış bifikirin ji ber wîna jî em însaniyetê vî zemanê hemî yanlış difikire eger ku zaten ku însan bibe dawetçiyekî vê carê çawa ku vêga te behs kir tu bibî balkirê dawa xweda tu barê millê dawa xweda ku tu li millê xwe bikî ku tu li ser wê niyetê de bixebitî tu bi wî çavî li dinyayê bifikirî meşgûliyeta dinyayê kêmasiya dinyayê hiç li ber çavê te nayê çünkü zaten tu zanî ew ê herî vêga îro davetçî wî çavî dinêrî dibêje kî yani xweda bike nesîbê me her tişt bi zanebûn jî nabe zanî tema wê jî xweda ancak bike nesîbê însan ilim lazim e ama lazim e xel wî ilmî tam jî bike xweda bike nesîbê me vêga davetçiyê îslamê heqîqetê zane kî vêga îro vêga wextê sibehê birçî bû taştê xwar wê heta nîvro dîsa wê birçî bibe nîvro xwar wê êvarê dîsa birçî bibe ji ber wîna nahê nabêje illahî em tiştê xweş û xweş û xweş ez ê taştê bixwim yahut ez ê nîvro bixwim yahut tiştê bi qîmet ez ê êvarê bixwim niyeta wî ew e ku wê mîda xwe dagire wê quwetê bistîne di riya Xwedê de xere çünkü ew çûna ku diçe ew bawer dike ku ew saeta ku diçe vegerî navegere ya ew jî dibe ez kat Tirkiye xwe di riya heqîqetê de dagirim ev saet jî çû bira ew saet li min ji min re bi xêr be bi vî çavî dinyayê temaşa dike ama ku xel çavên nefsê kaînatê binêre li dinyayê binêre wela xelê bê kat çi xweş be ez ê wî bixwim ji bo xweşiya dinyayê jî lazim e ji dinyayê re xebatê bike vê carê xweha talî be niyeta însan
زانبونا إنسان وتسليميتا إنسان قاوي قو يك داوتي بالغوري رضا خدا الغوري خستنا خدا به حقيقة إنسان عيني دريا بيخنبرا دتشي حياة وان بيخنبرا بنزري هبو دنيا ليش خو خامة سودمجي سر بيقول مثلا إيرو جد في أسرامة دجي دو أسري دي درباس بوي دجي إنساني كي جوشبوني تبليغ دعوة إسلامي دفج مقامي خوي دنياي برددن وخب تمامي مثلا فدادكن دفير يدا يعني وقتاقو ام ببین جمره گرک غریب نه چونکه هانی ام دبیجین یا پشتی پیغمبر جی عالم وارثه وانه تمام مسلمان اصلا دب دعوا اسلامی مسئولن اجا انسان کی گوها بک دبج مقام دنیای برده هیوی مالبات خدای نه کلک کی خب دعوا حق بگره اب گرک جمره غریب نه کی و ام شکر بکن بیا ربی هر وقتی دب انسانی وها هنا خدای تعالی مجی رياوة وش خيرا أنا كي محروم نك إن شاء الله. خدای تعالی مجی وير بده فكر كار وبده عمل كار وبره تمشواني مجي شخورة بيو شكلي دعابكم بنيرة ويكا تبعث كريا هناك إنسان وهانة أو هانة دي أو بارسر ملي مرانابة هركس مسؤولة وصابة يعني هركش في مسؤولة خدای تعالی عبدتي نسادجش قنجي خدا رشان ديه خدای تعالی عبدتي نسادجش دعوت چيا رشان ديه خدای تعالی عبدتيش هر خود يه نفس رشان ديه هر خود يه نفس کو هاتيه سرو يه دنياي کو خدا ويشتنبون هانيه هبوني کو خلقان ديه کو يسان ديه سرو يه دنيا ويشان ديه سرو يه دنيايش في حالي کو تبحث كي مسؤولة مسؤولة شخورة بي بفكرة بني رزاتا يعني تقوى يعني أو قوة إيمان أو دستي خدا ده خدا زاني كي قنجة أما عبدتي فرض السر إنسانا خو خوام السوداء الجوري إسلامي جي وقتا دولتا إسلامي حكمي خداي تعالى نحاكم بنابا توبلمة كده أو مسلماني نابا توبلمة ده تمام جبه درومي مسؤولن يعني بيرك زلام هركز جي مسؤولة يعني وقتا قوي دعوة إسلامي دين إسلامي نحاكم بلازم أو مسلمان تمام بخباتي بكن ها مثلا دولتا إسلامية حكمي خدايا دو توبلمه ده هناك انسان بعلم مشغول بن هناك انسان جيكي بعيشه خويدي مشغول بن چه دبا اما ايرو مثلا بزمان مدى دولتا اسلامي حاكمه ام تمام جيجي مسؤولين جا هر کس گور قوتا خو گور زانبونا خو باري گو كت سر مليد بي گوراكا يعني تنكاري بيجي با اشتنابك السر منه يهود حالك السر منه والله اما دنيا خراب ياز نكار مزهر متيك بمندرو دليل خو بقر مرونيم تنكاري بيجي ازل موجي لميجي روجيا خو تاني بكم جد درو درون بنيره خدا ويجي قبولناك اگر گو خدا ساده بگو تا اگو پیحسیا جاره کی وگو قبول نکر هر کس برا المالا خبا نخوا پیغمبری خدا چما حقوق ازیت کشاندن حضرت نوح چما 905 سال بنيره ویگا خدا به هرمی باسا حضرت صالح بکن او پیغمبری گو پیشوانی وابو اوی گو حقوقا هیویجی تکرن اوی گو قیمت تاوی و باوی وی دگرتن پشتی گو گاوی تبلیغا دین خدا جواره کر و دعوت دین اسلامی کر چتین سریوی پیغمبری حقوقا جی حست کرن دگمی دین نسر سری خود جاری انفض لش وی عاجز بلی کنی خو پیت کرن کنی خو پیت کرن حاشا گوتن دین بویه گو عقل هاویتیه و حتی گو خطیمه جزا دایه مثلا يعني گو بني جيرد گوتن بني ركات تشكسي تشكيكي گو تجواريش مرة ببي پیغمبر حتى دو وان دگو ميتبكنا مزني خواه ایرو خداوی حبان دیه دبیکی جيرد گوتن تشكسي تكيكي امش تشخوره پیغمبر ولا حساب کن اما وی پیغمبری حتی نی روژا عذاب جهاتیه حتی خدا گوتیه خوشنا و وان بده عالی حتی وی روژا جی وظیفه خوب جی کریه تبلیغ کریه او زمان خواه طالبه تجي اجي وحمي تماشوان جي حمو انسان جي جوي مسؤولن هر کس جوي حالي مسؤولة خداوي حسابي بيجمع بپرسه و سبب عبدتيا ما و او سبب گوگوتیه مجنو انسان اجبونا عبدتیه خلقان دیه و سبب عبدتیه گو من نکریه ای خدا حسابی وی و خدا محافظه بکه جزایش ما بپرسه خواه سوده براستی وقتی ما هندک ما اللي عم تخوازن قوم هناكي مثلا پشتی قوم اگو هانی تبلیغ دعوه حق جواره کر قومی البری رابونه یارتیاوی کرن تشتیگو حتانی وی روژه
وان جيرت قوت أو فضيلتي ويناكي تاني نظمان وصفي دان بجاري تام لي قلبين وبجاري حقارت لي كرن وإنكار كرن أو وصفي أو فضيلتي قوان سرويد قوتن بجاري تام كرسي جيرا قوتن إجا حتى جبوني قويناكي بيچاره بهيلن معلومة بقومي ناكي دعوة معجزالت كم دعوة معجزالت كي جبت البيت ريجي مثلا شو هرش بتقدير ربي عالمي وقتاقو خدايت على إرادة نك كسك نكارة تشتكي بك إجا هاني دبي روجا كواني قد عدا بوتي خود كرن هبو جت هبل هفد جبن البيدري مقصد واناكي البرد جعبين ملتي ويناكي حضرت صالح عليه السلام بچوك بكن اويناكي ادنا فادا رنجده بكن دبيجني دبيا صالح دبيج في تحتاج مرة دفهك بار يعني مثلا وقتا قو بزي زارو ببكاية تشيببا تشيلكاية تشيببا يكو هذا الخي هاني معلومة كي إنساني قو بيشك عقلي هب هركس نزانه قو دفاج دفاهي تشيدبا أما الدعوات تشتكي وهالت كي دبيزات تشتكي وهانا ممكنة تشينا بي تشاش تحتكي دفاج تشيببا أو دفاج بزي تشيلكاية تشيببا دبيش خود تشتكي وهانا ممكنة ملتي خوش تفلها بدودانا هفدوش بوني قوينا القارش يواناكي دوري وينا بروكر درخن ربي عالم التجاري أو عبدي خوي قونا قاندية وياكريه بيشيباني دعوة خو واناكي رزيلناكا واناكي دناف إنسانة دا محجوبناكا جا خواه مسودا مولود چند كلمات حقي بيدجي ونكار منش تماشواني مرا بيجن إن شاء الله مد برنامج خوي دا بيناكي دوام بكن بلي گاویگو پیغمبر حقیقت جوان را گو وانجی چا گوته هانی زمان پیغمبر نوا خود حراج کرن یعنی گوتنی نخوش جیره گوتن حتی دوری باسایی کتی گاویگو جیره گوتن دروچی و دوری باسایی کتی شمارقه گو جیره و ها گوتن خدای تعالی قمر سورسی ده آیت شان گو سبه بسم الله الرحمن الرحیم گو سبه اوی زانبن گو دروچی و شمارق کیه خدای تعالی وان تهدید که يعني هنجي مرود داي سر خوبت شوية بله اوی دبی خدای تعالی دبی وقت کی زود اوی پشمان ببن اما قوم و آیتا جی فهم ناکه لوان جی گهداری ناکه چوا گو تهانی زمان گو می تشتکی اوسا جی بخوازن گو برا القرشی انسانا محجوب ببه و برا انسان جی حقیقت جی دور ببن و ام جی دین خودت پوت خودت دوام بکن وی بی عقلتی حساوت کرن وی شکلی وی بی عقل olarak da anın zaman ama asıl bir akıl و احمق او bun. Çima ahmaq bun? Çünkü jdara put çetkirin. Şkevira put çetkirin. Diçün berwan daru kevira seri de tavandın. Diçün jwara avditi dikirin. Ma insan piçe gu xodi akıl be. Nizane gu kevri arde barane nikare bibarine. Nizani ke ew dara gu hişk bûye. Gu bikêrî tiştekî nayê gu ber destê te de diçewtê. Ew dar wê çiwa şînayê ji binê erdê derxe. Hew qas bêaqil bûn ama aqlê wa şeytanî re dişxulî. Çünkü rêzanê wa rêbazê wa şeytan bû. Ev fikir şeytan dixiste ber aqlê wana wan jî çûk ew vêga ew îşê gote yani hanî ziman wî karî jê xwestin. Got bira çiya ji hev û dinê veqete û bira devek ji navê derkeve û ew deve jî bira hemil be. û bira bizê jî em bibînin dibê heta hoqas veca kenê xwe pê kirin dibê hineka digo bira rengê wê sor be bira hineka digo bira şîrê wê cemidî be û gavê got xelb xwe bira şîfayê pê bibîne yanî dibê heta bi vî şeklî henekê xwe dahî pê kirin ama wan nizanibû ki Rebbê alemê xaliqê erd û ezman û dar û çiya û devayê jî û Rebbê alemê emrê xweda Salih aleyhissalatu vesselam pêxembera timî vê digo ki quwet neb me ye quwet bi Rebbê me ye em jî ji Rebbê xwe dixwazin destê xwe ji xweda re vedike û dua dike. Gavê dua dike dibê feka ku zelzelekek radibe dibê hanî ew însanê ku gavê dikeve ber doğmê û sanciyê nakişîne dibê eynî çiya dikeve wê halî. Dibê feka ku însanekî doğma sanciya doğmê ew teht dibe wilo direhele erê dibe eynî feka ku dikeve însana ku têkeve ber doğmê wisa dirhile û wisa sarsılmış dibe ya dibê eynî ew şiddet li ser wî çiyayê xuya dike û dibê çiya dibe dişeq Rebbê alemê devekî jê derdixe. û çawa ku deve xwestine çi şeklî xwestibin Rebbê alemê devê bi wî şeklî dixulqîne û bi hemle û wextê çêbûna çêlîkawî ye.
قابي قو بوي شكلي دبي تشد به مزني واهي مزني وابو جندا جارات جي مبحث كر دبي قابي قو ابو جندا في دنير في دبي في حالي دبينه دبي والله بصا بجا افكوراتي لا اله الا الله دبي جا صالح النبي الله وإيمان بصالح عليه السلام شو قومي خامس سودا جيرا سوز دابو قوتو هكا تبين معجزة بينا برشا ما يعني تشاني مبدا ما إيمان بتبينن أما واد بشكل دفكري تقولش خود تشتكي وهانا ممكنة يعني اشتحتي تشاوا دفا تشي ببا أفش خود تشتكي وها تشي نابا جبر لوجيكي سوزي دابو مبيرا قوت وقتا تبين معجزة شاني مبدا ما إيمان بينن اما دیسا خدای تعالی وقتا گو انسانا کر بکه و کور بکه چل برچعبه بجی باشه يعني جوارا ابو جندا ایمانی پیتینه حتی دبه الدورا ویجی هنی نزنگی صد حبید به انسان دوراوی ایمان صالح علیه السلام تینه دبه قاهین پودخانه هیه دبه قاهین پودخانه گاوه گو دبینه ابو جندا ایمان تینه اوه دجی ویل دو ایمان بینن همه خوشکا رادبه دبه افسیر صالح چاوی و بسیره کور کریه دبي حتى دبي براي ابو جندا الويدري قاوي قدرينه ابو جندا ايمانتنه دبي راد او كاسر سري قرال تاجا قرالتي دبي سري ويرات دبي ويل تبه تشوا ايماني بصالحتنه دبي ويش تاجي سري ويدرت خط خسري براي وي وقني انسان زيدتر ايماني بصالح عليه السلام لينه بله خدا جارازی بخواه مسودا گلی تماشوانی می هجا ایروجی برنامه مداوی بو حتانی هفتیه کدی و انت بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.